Kajeno ke Mantawa la 25 Pherekgong selemong sa 2021 ke nako ya mahodimo a butsweng. Sehloho se re jwalo ka ngwana karolo ya pele. Molaetsa o tswa bukeng ya Mateo kgaolo 18 temana ya pele ho isa ho ya bosupa. Temana ya boikgopotso. Ya sa rateng ha a ka tseba Modimo hobane Modimo o lerato. Johanne wa pele kgaolo ya 4 temana 8. Molaetsa. Palong ya Bebele ya kajeno, barutwa ba Jesu ba ne ba mmotsa, e moholo mmusong wa mahodimo ke mang na? A ba araba ka ho beha lesea ka pela bona. A tswela pele ka hore mang le mang ya lakatsang ho kena mmusong wa mahodimo o loketse a be jwalo ka ngwana. Mateo kgaolo 18 temana 3 e re, a re ka nnete ke re ho lona, ha le sa fetohe, la ba jwalo ka bana, ha le ka ke la kena mmusong wa mahodimo. Ke eng e etsang bana dibupua tse ntle? Ya pele, bana ha ba utlwisisitse bohloko tsohle, mme ha ba na lonya. Ha o sitelwa moshanyana e monyenyane, a ba re ha sa tla hlola a bapala le wena, metsotso e 5 ka morao ho moo, o ka tloha wa mmona a se a ntsa o hlwa setha hape. Pelo ya ngwana e monyenyane e tletse lerato, mme ke hona hantle ho Modimo ho batlang ho bana ba hae. Jesu o re ka ho Mateo kgaolo 22 temana 37 ho isa ho ya 39. Rata morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle. Molao woo ke wo moholo wa pele, mme wa bobedi o tshwanang le wona ke o reng rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Haeba o fela o batla ho kena lehodimong, o lokela ho rata jwalo ka ngwana e monyenyane. Bana ba banyenyane ba rata ho sa tsotelehe boemo, ha ba natse hore na o mofumanehi kapa o tona kgolo. Ba bapala le bohle ka tsela e tshwanang, ha ba boloke dingolwa tsa ho fosetswa. Ha o fosetsa ngwana hona jwale, metsotswana ka morao ho moo, o tla be a lebetse ka taba tseo. Na o rata jwalo ka ngwana? Na o bontsha lerato le ho ba o kgopisang? Na o kgetholla motho ya hlwekisang dikantoro tsa hao hobane a le tlase ho wena ka boemo? O bua jwang le mosebeletsi wa hao wa ka tlung? Dintho tsena tsohle di tla bontsha hore na o jwalo ka ngwana kapa tjhe. Di tla supa hore na o fela o tla kena mmusong wa mahodimo kapa tjhe. Ha e le nna, le ha o ka nkgata ditorong, ho tloha hona jwale ho isa hosane, nkeke ka o dumella ho nkisa diheleng, ka hona ke tla dula ko o bontsha lerato. Re ka nna ra re seke ra ba metswalle hobane Jesu o re ha re a lokela ho ba metswalle le bohle, empa ke tla nne ke o rate. Ke tla o tshwarela le pele o nkgopisa, nkeke ka o lakaletsa bobe kapa hona ho hanela ka tse molemo hobane o nkgopisitse. Haeba o lakatsa ho ya lehodimong, rata jwalo ka ngwana. Kgotso.